دەمپاش بینەران پێخۆشین گەلبەدا بین دیدارێکە تایبەت دیدارە ماوێجارێ دێپمێڤانداریە پرۆفیسۆر دکتۆر مصلح دهۆکی بیت سەرۆکی زانکۆیا دهۆک دناوی بەرنامەیدا دێ هەوڵداین چەندین پرسا لە دوور ئاستێ زانستی خوێندکارن زانکویە هەروەسە ئەوان کێشە و گرفتێن دەکەونە دناوە سیستەمی خاندنێدا زیدەباری وێ چەندێ خڕڤەبوون نوێ دوماهیان خوێندکارن بەشێ نافخۆ پێشی دکتۆر بخێربەی سەرچاوە بەڵێ دکتۆر ئەم شوێ چەندێ دەست پێ بکەین نەها زانکویا دهۆک چەند ڤەکاڵەتیە بخۆوەتگریت و بۆ ساڵە داهاتی وەل پلانەوە چییە بەرنامەوەدی چ بیتن زانکۆیا دهۆک ساڵە 1992 هاتە دامەزراندن بریارێکە زێرینیا پەرلەمان و حکومەتە هەرێما کوردستانê Li demî zankoya dihokê pêk hatiş du kolîja pizîşkî û kolîja çandinê. Ev me neh fakultiyê zanistî me yêteyn li zankoyê. Fakultî çi ye? Fakultî sistemê niye evê kabîneberî vekave ya Wezîrê Xandina Bilind ve Kolînê Zanistî ev sisteme pêşniyar kir. Herçend de pêşniyarê neyasaye bes hate karînan yan tetbîqkirin û hinde zankoya karîna ek şu an zankoya dihokê. Fakultî çi ye? Fakultî hinde skola bi xwe vedigiritin yetiştîyek. Ew skol kolîjin bes yê bûyne skol. Yani bo nimûne di sê nimûne besît bijme te Fakultiya Zanistên Pizîşkî ku skola pizîşkî û skola dermansazî û skola pizîşkiya didana û skola peristiyarî bi xwe vedigiritin. Ev aslan xwe kolîjin pêk ve bine skol û fakultiyê çêdikin. Ev nêzîkî yê ku Yan bo nimûne skola zanistên perwerdeyî ku perwerde werzişî û perwerde binyar bi xwe vedigiritin. Yan evî yan fakultiya yasa û kargerî ku kolîja yasa û kolîja kargerî vedigiritin bi xwe ve. Ev sisteme wekî min gotî pêşniyar bû ne yasaye bes hindeka karîna û vê gavê reforma evîdiyê yani prosesa zanistî li Wezareta Xandina Bilind vê gavê li jêr gengeşekirinê da ye. Evîdî bo me hatî projeyê hatî ji wezarê me ya belavekirî ser kolîja yê têr û teselî gengeşeya ser hatiye kirin û bi me ya zivriye ve me ya hinartî bo wezarê hêşta ne diyarek hatiye ev sisteme mînitin yan ne. Belê servî dême pisyar hevîdin ser sîstemê û çaniya ku diyar ku demê raborî ji radariyek servê çendê hat bikirin. Lê em bes me bu sala dahatî projê ve çi wek zankoya dihok çi piştînî bêhne vekirin. Belê. Heker hatû ev sistema ma dême plana xwe ya taybet hebit bûye û heker hate guhorîn bûne kolêj careka dîwekî destpêkê dîsa dême planeka taybet hebit bo terkîbaniya zankoya dihokê. Vekina zankoya zaxû paşên vekina skola perwerdê li Akirê. Demekî de ku li Sinûrê Qeza Amediyê mezintirîn Sinûrê Qeza ye. Hejmareka zoravan xwendkaran jî li zanîngeh û pêmangehên dihokê dixînin. We bîr wê çendî nekiriye skolek yan kolîjeka taybet li wê deverê jî bihête vekirin? Ne ya giring e ji mara zankoya ya giring e astê zankoya. Mel herêmê vêgavê pitir ji bîst zankoya tên tiştekê baş e gelek baş e. Bes em lê bigerîn astê zankoya bilinkên ne bes zankoya vekin. Zankoya zêde vekin û zankoya lawaz vekin. Li bîra min e ez li sala 1971-1972 çûme zankoya Silêmanî ez qutabî hatime wergirtin li wêrê. Vê gavê her zankoya Silêmanî hebû bi her çar parêzgeha bû Silêmanî û Kerkîkê û Hewlêrê û Duhokê. Têra hemiyat kir û ji Baxda û Basra jî qutabî hatin. Vê gavê me 20 zanko pitirê tên. Em bila lê bigerên astê van zankoya bilinkên. Pêş bêxîn ne zankoyê nî vekin. Evê me hîn gelekin û gelek tiştekê baş e bes em astê wan bilinkên. Mawekî dirêj çû heta ku serokê zankoyê hatiye helbijatin û hatiye danan. Lê piştî dest bi karbûna te wekû diyar hinde nerazîbûn ji lay civata zankoyê ve hatine dîtin. Nerazîbûnê wan çawa bûn û çi az dabûn? Ew mawê dirêj evê mayî bo danana serokê zankoyê xwe vê gavê sistemê dîsa Wezîrê Berê vê gavê Xandina Bilind ev sisteme bo danana pilên taybet sistemekê nî dana bû itirêka pêşkêşkirina CV. CV dê pêşkêşkê dê te ragihandin dê pêşkêşkê CV û dê li dîv wîdî çavpêkevtinê yan interview dê helbijêrin evê êne xwe kandîd dikin bo vê postî. Lijnek hate danan ji sê wezîra Wezîrê Xandina Bilind wekî serokê lijnê û Wezîrê Plandananê û Wezîrê Roşenbîrî. Bo vê mebestê bû pêşwaziyê yan muqabelê. Du sê jivan dane yan mewcid danan û hatine paşê xistin bo hinde egerê kargeriyê ser wan wezarata ve ber hindê
گیرۆ بوو پاشی پشتی هەنگێ هاتە ئەوی دیکردن ئەنجامدان ئەف پێشوازیە و ئەس ئێکشوان بووم یە سیڤێت من گەلک قوت بوون و پێز بوون چکو خزمەتەکە درێژ منە هەیت زانکۆیت کوردستانێدا 33 ساڵ بگاوێ مەهبوون بگە بێ چوومە 34 ساڵەدا من خزمەتە هەیت زانکۆ سلێمانیە و زانکۆ سەلاحەدین هەبرێ و ئەبە 19 ساڵە ئەس لە زانکۆیە دهۆکێمە گیرروبوونا vîmaweyê destnîşankêna serokê zankoya dihok tu navegerênî bo aliyên siyasî نەخێر نه هەر ئەو دی بوو بەس تەکنیکی بوو زیاتر نەبوو مجرد تەکنیکی بوو نیا سیاسی بوو حتا لجنە هاتێدانە نەزیێت بژمەتە و سێ جاراژی ژوانێ وێ پێش ئەودی ینی پێشوازیان مقابلێ هاتە پاشێ خستن هەندە ئەگەرێش وان وەزیر داشتە دەربە یەکشوان وەزیرە نەشانی دوو دبێن ویا هەرسێک بێن پێشوازیە لمە بکەن têde gotin heyatan û kêjî biryarên here serekî yan biryarên giring ji serokatiya Zankuyê ji layê Dr. Esmed Mihemed Xalid wezîrê nihayê perwerdê û serokêberê Zankuya Duhok têne gotin ev gotin e çend şirastin gelek dîreş rastiyê ev roja çarî 2012 min dest pêkir vê postê xwe wek serokê Zankoyê hiç may têkirin ji kesekê bû min nehatiye em wekî bingeheke zanistî muesseseka zanistî Zankoya Duhokê ya girêdaya peywendiyetî û wezara xandina bilind û vekolînê zanistî ve her peywendiyek hebe diş wezara xandina bilind be Doktor têde gotin an ku li zorbeya ewan xirvebûn û yan nerazîbûnê ku li Zankoya Duhok yan komalgeha Zankoyê de hatîne gêran ji layê Êketiya Qutabiyên Kurdistanê ve ku rêxeraweka hizbî ye rêgirî saziyên ragihandinê hatiye kirin tu wek serokê Zankoyê rêgirîkirin ji layê Êketiya Qutabiyên Kurdistanê ve bu saziyên ragihandinê çend goncayî dibînî min çi agaj van ewîdiye nîne ku rawistînin ewîdiyet ragihandinê min haylê nîne bes Yêketî Qutabiyet Kurdistanî wek nînerê rasteqîne Yêketiyet Qutabiya da ji ewîdî nizbeka zorya înayên helbijantinê demokrasî da ew nînere û hevkarên gelê xrawê dî ya ez zanim piştgdariya ahengetwan ken û hevkariyê gelwan ken bes rêgirî li ewîdî girtbitin min hay ji vê tiştê nîne Doktor te got hevkaran û karek baş ken demekî de serokê Herêma Kurdistanê dibêjîtin destêwerdana her rêk xeraweka wek hezbiyan her layekî dît nava Zankoyê de nava sîstemê xandinê da cihê qebûlkirinê nîne ڕاستە ئەژیل گەلتەمە سەرۆکی هەر ئەفای گوتی سەرۆکی هەرێمیەوە گوتی و ئەژیت بژمەتە vêgavê heke hat û her çirê xrawek helbijartê demokratî rêjê mazin bînitin bawriyate bet edê serderî gelken xastan Serok Barzanî êkişwan ebet gelek nahelitin may têkirin bê tekirin nav Zankoyê da û kombînekê der Zankoya Duhokê cenabê Serok Barzanî amadeya xwe derê xist ku گوتی ez amade me bime zêrevan ber dergehê Zankoyê bo parastina Zankoyê tu hizirkê ku dê maytêkirineka xirab endamê hezbî wî têkin Lîlgorî wan zanyarî û balgenamên ku bi destê NRT ketin hejmareka gorên berpirs û dewlemendên parêzgeha Duhokê hene ku dewamê piçir dikin yan ku dewama xwe dirist nake û li du mahiyê encam derçû têne hesêbkirin ev pisyareke ji layê wan qutabiya ve ku berdam di nava Polan da bîte cihê gengeşê û cihê bihezkirinê ev ji ya dîreş rastiyê qutabî heqê hey ne amade bitin her twaneyekê da heta 10 sedê di bo wî hojdariya destpêkî derkevit yan îndar ewlî heqê hey hêşta ewîdî bitin ne amade bitin bes diger raporteka tenduristî heta 15 sedê di bo wî hojdareka dumahîk derkevit piştî hînkê dê ewîdî bitin êteladan yan fesilkirin û ev ne rast e ku ev ferq û cudahî nav qutabiya da bête kirin min çi elim têdanîne û eger ez bibînim jî tiştekî wisa min agalî hebetin ez qebîl nakim Zankoya Duhok çend şiya ji destêwerdanên hezbî dîr bîtin may têkirina hezbî ser akademî li Zankoyê nîne partî wekî hezbekê serekî deverê herdem harîkar û xemxor û destê harîkariye dirêj kiriye bo Zankoyê dîvçûn ser arîşa kirîne û bo şilovekirina arîşa wek palpişt wek palder bo prosesa zanistî nek wey mayê têkirin babetên akademî de Belê Doktor em çînê tewerekî dî tewerê balaxanên beşê navxwe ku dibît li dema rabor ji bajara Silêmaniyê jî encamê wan kêmasî nava van balaxana çend xwendkareka canê xwe ji dest da li vê re salane kujmeyekî zor têde mezaxtin bû kirêgirtina evan balaxana erê we hezir pêşendêne nekiriye li cihata ev para bu van balaxanê kirê bêda tarxan kirin Zanko bixwe nava komalgeha Zankoyan cihekê dî balaxana ava biket û mulkê Zankoyê bin Ejîl gelteme gelek kuşmekî gelek mazin tête mezaxtin bû beşet navxwî
ایکش پلانت من سرکی اوانه اس پلانه که دانم و گلک بزاوه که بکن بو دانانا بشت نافخوی دو بشت نافخونی اتحاتین دانان الاودی الناف کومالگاه زانکوی الکمپ زانکوی ایک بو کرکا ایک بو کچکا هنده کمپانی ترکیه داناینو بشوی که گلک مدرنیه داناین بس هری که 500 آورد گرتن ما 4600 قطابی میتین البشت نافخوی ایکش پلانت من اوه کو اس گلک بزاوه بکن بو دامزراندنا هنده بشت نی بشوی ابد هاتینا دانانش کمپانیا ترکی سالانت گل دست بکن آورز خواندن آرشین خویندکارن بشه نافخو دست بکن شکی ماسید وان بشا کفناتی وان بشا نبونا پیتوین کوبشت جیان روزانه خویندکاری تدا در باز بیتن اریل سر چه بنما اف بالاخانه تینه کری کرن هکر ام بین سحکینه جمارا بشت نافخوی نافزانکوی دا ادبیجم شست نه شستو ایک ما جمارا بشت نافخویتین سیزده جیت زانکوینه یدی همی تون 48 چندن یت کرینه بالاخانه آریشه ما هیت کری کرنا واندا خلق نادتن دچه بالاخانه دی پاره کسی دجی دی نادتن چونکو قطابی کارت که هندک تدابن جمهور کاکیم چه دام کارت کرنا خراب کنسر بالاخانه بر هندی نادن بیشتر دی بینی بالاخانه کدات قطابی نمین ترج دربه دی گرین و یاشمتت ام تقصیر نکنی پیداویستیا بو قریولا و دوشکا و ثلاجه و طباخه و غساله همه تشتا اودید کن بس هر دمینتن هنده که مکاسی اتنافدا چونکو نه هاتینا دانان تایبت بو بشت نافخویت هاتینا کری کرن بالاخانه نه دما رابور الخرفابونا کا خویندکارن بشه نافخوی کو سر بزانینگه ها دهوکی و بو پترج پازا خویندکاران شلای هزن اولکاری و پلیس و هاتنه دست سر کرن دست سر کرن خویندکاران تو چاد بینی والله هكر اودي قطابي بشتن آريشي و اودي كودانت اسايشي وخلكي تيك ده تبش جالدي بقرتن ونهلت عالم بيتو بشتن طبعا اعتيادي قياسايا هي ودي ديفشونها بتن بوان بابتا اس تبينم هندك قطابيتين هند دست الديفان داهين كوفانت كان فان اوديات كان فان آريشا بيدات كان وان عردا وامجي دبتندي سروان جورا قطابيا راوسين ما بتقبل ناكين شولاطنا بويا الدنيا دا تبيني قطابيكي تو قبيل كي كريت خاندني جوال نجري باش نافخوش جبيني بلاش وبارا ابدا قبل جهاني هميت شينا وشني كاجي 10 دقيقة كهرب تاخير بتنهك وكهرباء ميري يا رئيسي بتشتن ديا مولدي حتى تنف مارت مداجي قالك جا دبيني كهرب تاخير بتن 10 دقيقة بازيشن اثر جادا وديوان آريشا بيدا كان ابد يا قبيل كنينا دس بيكي بوماويكي كم حفتيكي ديتا لادان فصل كرن وهكر هاتا دوباره كرن باجاري ديتا لادانش بشكازانستي ايش بشكا نافخوي عفوا تبحث الوان اجراءاتك الافن دار حقا قطابيات هنا ورقتن بس الفيري ام بيرسين باشه چه اجراءات برابر وان خودان الوان بالاخانه ده پیروکن اوید کو کیماست هل ندوان بشه ناف خودا او بخو بالاخانه يا حاضره ام اوديت كاين ام تجهيزت كاين او اريشات بحثت كاي ايكش هر باشد بشت نافخويه الزانكو دوكي ابد بنفندق سدير ازام تبحثيت كاي او بخو ديار بو هندك قطابي بون دست كاريه كابيت تشتيت كرن تشتكي وديت كرن هجر تشتو صوب بلابين پیوندی بکن گره ببره بشد نافخوی بجنه کاچه اودیا هکر بوان پیدا نکر بوان دابین نکرن او تو ماوی دا بو هندک آریشت آوه کیمیا آوه بو و هندک جارایت کهربی نجی بس وی وقتی آوه بو هندک اودی بیرت آوه یان اودی بوریت آوه دگو هارتن آریشت چه بو بلوه منطقه بر هندی ترمبيلا زانكوي تانكر بردهامي اف بواندر بس هو سفرانات جهشن تو قطابي جيش تتحمى بدي تفكري حنفي دركبتن قوي خنادتي توصاني جنجنو يعني او بيانيبي يعني وكيد بيجي حجت بو يا بشكي ايش باش ناخذ دير كاين بعرف بسياره كدي غير جارا خوين كان زانكوي دوك اغازدش ديربونا يعني تاخير بونا در مالن حيوانه كريا تاخير بونا در مالن حيوانه وكو ديار او در مالش بيت نلوي اس تي بي تي في بيتن كو ديف حزا خوينت كاريان بشت كو بي تي في خوينت كاري جيب كت كيروبون وان در مالا بوچت زفريني كيروبون وان او خو 25 حطاسي هي هر جمهوريارك هر فاكولتيك او جت خطبه لست خطبه وشتا او دي دائره خزينه عن جنجينا دهوكي الويري كيرونابل بجا هند جارات بيني فرمان برك الويري يه اوديا مهلتها ورقرتي يعني نخوشه حالات تقلق كامل بس الرزا ايكي
القناغ ايكي الزانكو هقول دسبيكي تينا ورقرتن او الويري قطابيل دسبيكي تتفقو هاستن تنازلت كتن بو غير كليا بو بيش الويري حتى تثبيت نبتن اشنيك الويري بتشكي جرود بس ابي دي قلق حالات كيمن كو جرود بن وەکو دیارە ئینانە هەر جورە چەکێکی بۆ ناوە حرامە زانکویە قەدەغێ و پێچوانەی یاسەیە لێ کۆنفرانسێک کۆنڤەمونە سەرۆکین هژمارێک ئە زانکوین جیهانی لە ناوە زانکویا دهۆکێ تانک و زریپۆشین وڵاتی تورکیا ئاشکرەی ناوە حرەمێ زانکوێدا هەبوون ئەوە ڕاستە ئەس گەلتەمە و توی کۆنگرێت سەرۆکێ زانکۆی جیهانی بوو ئەوانە گەلێک ژێ سەرۆکێ زانکۆیان تورکی بوون داخوازنامە بۆ قۆنسلێ تورکی میسلێ هێنارد بوو هات بۆ قۆنسلێ تورکی طبعا میسلێ گەلێک حمایە کامازن دیفت کەبتن بەرکاودانێت میسلێ نێتما من هەکواتێ دهۆکێ هەر ئەو حمایەت الگەل بوو ئەو حمایەتە بچەکدار الگەل بوو هات بۆ ناف زانکۆیەدا مەگازی کرا ئەبێ پرسکە هەیە و مەگوتی چتی هۆسا جارەکە دی چێنابتن تو داخلکەی بلا گوت با مەلوێری ئەمدا ترۆمبیلت خۆیت تایبەت هەنێرین کۆ ئینا بە هەڵباژۆر ئەوژی غەڵەتێک بۆ پرسکە هەیە کرد و مەگوتی دووبارە نەبتەبە ئەژیل گەلتەمە چێنابتن حرەمێ زانکۆیە چەکدار بچتت نابتە بەلێ بینارم ئەم دێ پشتی وێ ناوبەرێ بەردامیدەینە دیدارە خۆ